Okay, sila cái topic hi youth counseling cái sẽ nizan lâu mi song kha kan cha khan tom pa te nizan ni kan chon mi kha kun kier ta than ning lo cái hi to very psychological approach psychological part shoot dong in khan kan chon piak mi kha se tu tan hin counseling kan ti tika Shui tu long ten city ka kan ru mi ka se shui tu long ten hai nan shui mi minau na ka jin na counseling nan to lai pan na kan chimsia chen kha psycho perspective in kan jai tin da menung pakala pakhat khan an pe ton in nan shui nai pathian le ya khan thazaang laknak ka se se than sau na ka se se phun phunin nan du ning in khan nan shui kholai ti mi kha ke ka topic se ni jana kan chimchang na to khan cái remote theo work thành rồi là ba ông có sẽ đi ra là khăn cần dầu mi chứ Luka chúng ta cần dầu mi cái sẽ Luka ngăn pasha cholesterol na na in ba chu nang ma na dot ban tukin na dot lai ti kasi na in ba ti mi ayo khan na minaw chu nang ma na dot ban tukin na dot lai ti kha approach kan lak na kasi na in ba chu nang ma na dot te lai ti jong khaselo nang ma chu na in ba na dot te lai ti jong khaselo equally akhatin na minaw kha nang ma tluk ten na do lai ti kasi cha khan nizan kan zo mi chu malema I dot ning changkong kha kan zo Abepi bikin cimi tu kan kakset diawi, kan rap tening kan kakset diawi, asai kunin ke trauma dibentuk ke indoor nak, fa nak kan rap ngeihmi kah, kan upat tikluah kan acuak tanton, acuak mini kan nuna kan tanton apa piton tika kan cimi tu se, sudah jen malema itu cik cek hal tika kan fiantar mi kese, kan kakset diawa hak cia tu naturally tot adu mi tabawa ngeihmi kan se, nula pani kan help ning zain akan tot kholo jong khas khomen sala cheu khat chu nula pa sin chang lo mi jong kan khomen sala la cheu khat nula pa chu very ke chim kan abusive tang chang mi jong kan khomen phun phun khavial te chung chang mi broken family system sala broken society system ko ram le na chang mi chu kan si tika kan upat nu atai leadership kan si akan chun kan ma ta si kho chungin I tot ka kan hau kan ti kan I tot kho long akan kan tin lung adam chen kan tin lung athiang kan khmu ning kha tha dikha nizan kan chimis chu se chen ni bun chim ka ti mi chu na in pa kha na dot lai dikha se who's our neighbor how da kan in pa minau kha kan se tina afiang minau kan ti kan minau soi tu kan sin hai minau kan ti kan minau ya te ka pop ti ko na a context ka luka chui context kan zo te ka chot pe pu sia pa ni jisu kha bu fu ka in pa chu how da si dia hal Jisu ni abun chimi chu kha wai kan chu ta chun nak chimi wai kan chu tia Samaritan kong kha chimi adok na ka phi chu mi abun hal thani khana pathum chon piak tu na phungbia Pharisee na la chon piak tu na la Samaritan pa pathum akhan hauda damiani antai mi pa in pa chu si tia bun ti ka chun pathum na damiani antai mi pa atuam hlom tu kha a in pa chu si ti se Punang chung se chung damiani tay mi atlu aril aba mi minung atuam hlom tu kha in pa tirak kasi minaw ke typical limo kan biya kan chung minaw activity na achol ngai mi la achol chang ngai mi pol kicho anni ka tam chim haw te lo biya kan na ani pe thazaang an chua pe fa muthan chau na ka thazaang kan nai kan minaw chunga atlu ril ba mi ki kan tai ngoi chungi alut khawero mi ta kha Zaitin na inpa kan dasar na lai tika ni na wen chim ka tim mi chu se krifa bu cho krifa ko chia na kan man krifa bu cho he to ko la youth minung zakat he selo zakat chunga zakat ning te chu ti hi cho aba tuklem lai lo mi jong chu pakhat ni chu nung khom me na in atlang pi chun a chok mi chun 30% strong ha mi kan besing ha selo la 40% 50% strong ke activity atel mi cho chang min sing hai or Tom palte pali pangamon siya 10% strong te mon 20% strong te kicho youth activities on atel lem lo achok lang lem lo selo la ke cho chak nak zong khet lem lo mi minung pol khan se chu chan kha pol kha kan neighbor kan in pa
เตียกันรู้ไหน approach กันตัว counseling psychological perspective กัน approach กันเทียมหาข่าว how ที่นี่ในกำลังชิมดิ่งมีจุดเสียละกันจังตัวจากขันรันนนเตะขันตะบุญกันไหลอันรู้ว่าโอ้คุยแล้วว่าการขันบุญกัน next แบบตาก็โอเค so ที่มันทักที่จะรอใจด้านนั้นมู what do you see in this picture two persons facing each other ใช่ไหมมันนุ่งปนนี่อามาเนี่ยมาอาจจะมีนุ่งบุญเดสตักไม่a vase because mo okay pandu at sa arang mi kita focus siya dun minum pani amana ma azaw mi kita bude sanan anak mi long kita focus siya kan dun ledan mo okay pandu a vase na bude that's why it's important how you see those neighbors minum na mo siya kan dun problems kan mo ko sa lai nan alai fang anak mizon pike na focus na zau sia kan chun kha relationship pe tai nak ti mi kha na mu lai chu cha chun cha fa ten bukan next piak okay chu cha chun psychology lai te relationship ti mi he ke big deal pakhat adapi tak mi pakhat bentuk ko theory pakhat kise ekha theory based in kan masam akan zaulai chun bible chungta kan zau chan lai kan ma zong ni kha based in kan khapol kan neighbor dia kan ro min ha kan tretin kan chhui tha le ti kha dong nak ben to ti lai sorry se powerpoint he awan tang theory tam pi ke counseling chunga sula psychology chunga theory tam bihi me pumpa focus mi theory ni zani kan chindika Sigmund Freud te bentuk pawl Erik Erikson te bentuk pawl Carl Roger te bentuk pawl kha minung pumpa pakhat kan chung sina kan khan sa chet pawl kha focus mi kan se na nim chana chun kier thala za fa dem back nim chana chun hi pawl system so the family a group of people are focus mi theorist pawl ni an theory based on chumi kha kan toy te kan kaman chim le kan fian di lo zonga kan amuru pakhat te kan lai ko kan chon khani kan lamasia lai te ka ro cha kan se Norbert Wiener he the father of cybernetic ya an awe ani he psychologist song ke selim lo ani ke mathematician ke se khani kan cybernetic ti mi theory ka chua pi apun nang chim se the science of control and communication computer science engineering te bentuk chon communication science kha pun kha hi ba ni hin abun chu pi hi kha cybernetic ni amuru chimmi chu ke communication is mutual like I say that's naga a ni khan b kha cause zon na ni khan fa na kha cause ti kha individual polen focus because nan ka Norbert Wiener ni kan jon nang male kay makha nang male kay ma kani petlay na ka mutual ka speng kay ni kan cause sa naka cause ve kani petlay na ka circle le lang nang ti kasi so jon relationship communication ka adabi dia avun dia mi kasi adwa kan look with one Bertalanffy I mean song ka avun har ngai okay ni abun ti that amma based kan abun chot pi that system chu ke network pe ton media te ban to kasi ti se somplak bu man to kasi somplak bu ke khoi kan na athok khoi kan na dal ti ke tha de kan zau nem lawa kan chun kan theng ha lo somplak bu pakhat pi kis kau na pe tlai na anai di bi ban tum ken menung zong hi human zong hi kan pe tlai ti kasi adong na kan psychologist po kan chok ai chang kha basing kan an chot pi nai tu hi pol ni hen Paul what's lowing the ball Benson Jackson pol ni kan an chin mi chu we cannot not communicate minung hi I pek tlai lawin communicate I tu lawin kan khau lo ti ka se zaitin da kan I pek tlai ti sia chon verbally atua bia ka chim nan ngai ka chim mi kha nan khwan nan ruat ka kha pek tlai na pakhat se John non-verbal is an action nan tui nan gazau
non action ke aleng ke alang lo min pe tlai nak chon contextual this time contextual jo kan room pi ai to ko lo hi room chunga hin kai ka diary nan thui bia kai ni an chon piak ngai nan ngai kha pe tlai nak bia te ka sidi bia verbal non-verbal in nan chut ning ten ngai cheu ka chu relax no ten cheu ka chu focus no ten chon contextual kai nan chon piak tu nan ni hak che angai tu achong tu dir mun khan kha ka ni pe tlai nak communication ka se so hi theories ni achu pi mi chu minung pok hi at least atai moi chunga khrifa bu chunga minau cho changna akhin communication ka impact se naminaw pakhat neighbor kan katimi mo damian an ta imi tikha afoi na kan haila ko selo kha damian an ta imi kha nadu chunga du lo chunga khrifa pakhat chunga na dum sia kan chon communicate na to nungzal bia na bachim thang case ha lo na leadership shum kha na chunna ka ABC church na si ABC church youth leader na si akan chon ABC church minaw pok ha na communicate na betot na hay chot chana kan chon verbal kha basi ha na minaw ta chuna minaw chungi na ni pum sia kan chon like the context ke non verbal kha basi ha degen chunga nan ABC ti mi khifa bu contextual chunga kan pe tlai na kan ngai ti kha fiang mi chu se chu cha chon an bun focus mi chu system theory sport chon minung kha selawin kani pe tlai na relationship kha api ti kha an bun diar mi chu se kha base in kan kan pe zu lai he ka hin zaini da na in pa zo what makes you love your neighbor hay tok chiu lo minau shui tu pakhat diar punin kan na minau na ka zai ro kin da zaini kin da antoter maybe your role leader na shi shui tu anin chi me shui tu ka si cha responsibility ka nai cha ka shui na timi kha si khomen or by your ideas idea na ngai activity chamo ke creativity na ngai cha khan upa boli anin team no kas comment your commitment pathian sinina up na plan up pek na song kas comment ma yel te kha adeldi abe pd ve na atang bikhe na pet na relationship kha healthy relationship asi akhan chun mi neighbor ga ti mi thanglap mi la atlum khawlo mi popok kha itum khona lam kha ton ai tok mano khrifa bu na thai bal lo mi khrifa bu I ba pum ding ki selo na har ngai lai na thai bal lo mi khrifa bu na hoi pakhat ki selo pum kana foi to ka selo ma because na hoi thong in kan na pum khau relationship thong in kan they can book la pathian sin kan long kha foi de ti kha point man la mi che se bible chung kan zo velai minung hi pe tlai na social being kan sina kha bible zong an kya ten kan nu mi ka se aram thok te kan zo sia chen creation pathian ne ser na ka thok thim shima hin relationship kha chung zal Genesis pakat ko laruk chunga pathian ni chen let us make man in our image kan pathum muisam kengin tikan nati kan thai ban token kan ni chu thum kom pathian azum mi kan si pa pathian fa pa pathian khiang tharau pathian azum mian si kha an pathum kha petlek na anai zu za bi relational being an sina kha kan mu chu cha chan my image singular among our image ti kha kan mu ko pathian sina thum jong kan petlek na I mean relationship tu pathian sina chon panin na ka awni thoi pa kha ama long ok kha thalo ti mi be phang man kha fall ha na kan mu ko mo pa kha ama long ok kha silo asi ok kha silo peton tu pakhat relational being pakhat ka ser pek la ti ati nu kha ser chan kan peton na kan mu chan chen awni thoi nu la pa kha ban ser tika adam le ban ser tika chen no la pek ngai valai pi vakar diu ya atitika valai pi vakar diu valai pi akhan valua diu lo peton na relational vasaru tikha abun ithok nang kan nu ko mi chu se chen bekam thar chung sorry bekam hun chung kan lu zong akhan pathian ni kan for sol na abun phan fall of a sin nu minung chu kan tlau hu zong akhan pathian ni kan relate akan tik lung sa peton relational relationship na itar kha nai kha kan tip zum za de
Noah dibentuk Abraham Moses dibentuk ka direct kan achat piak na tumo Noah ka thoi longsar ti ati Abraham ka awe ka na nakrama bakal Moses song ka burluk kan atim direct kan api tu ha a relate na chun indirect in to pakan chane prophet pol la tang boy pol la siang pra pol chan kan phak ti ka khan pa khian cha an ma thong in khan mi pi kha api ton chan ha relate kha tu chan long ha tôi là cái chân sớm câu chán đấy bị cắm thắt xuống cái vấn đề tí cả khăn bất thiện lý la khăn khăn tíจะสิ่งที่ต่างบอยเสียงพระและเสียงพระนั่นแหละ prophet นาท้องไอ้เป็ดต้นข้าอาซาที่เราไม่นุ่งที่กันจันหาว่าขับหาที่ที่ก็อามาประเทศลีล่ะค่ะยิสุคริสต์ทองกันอะไรไม่นุ่งสีนาข้าอาโซมีสักขดาสักไม่นุ่งสีนาข้าไหนไม่นุ่งบรรทุกกันไอ้ไม่นุ่งบรรทุกไอ้เวอัฐาบาเวอัฐินลงเวอารมณ์เขามี feeling ตรงข้าในเขาเวเอข้าประเทศยิสุคริสต์ค่ะไม่นุ่งสีนาบนดัติกาจันใจด่าตัวทานลีล่ะ relationship ค่ะบิลกับตัวทาน relate ไม่นุ่งข้าเอา relate ทานมิโซนาค่ะอาบักเลอาบัตตพักนายอาบัตดำเตอร์นามิโซนาค่ะบักมิโซปะโปและไม่นุ่งเรทให้ปะโปสินาขันดำเตอร์ตูเป็ดตันตัวขันอาบักลมิสิฟักนาค่ะอาบัตชันเบียกนามิสวลนาพันค่ะอาบัตเป็ดตันนายฟาริสีปนนายจนจังเป็นกี่มิสวลนาอันป่วยบาสิที่เตียงของขันอันรัวสนาจิสุดิจนอาทิตย์มีมิชชั่นจนไม่นุ่ง relate เป็ดตันดิ่งค่ะเปียรัวมิจุเซจนข้าตัวมีกสิอาจนเปียกนักจิสุยต่างจนเปียกนักหาสองขันเจ้าที่กำมาแทงงานเป็นสิริปกวนักนักขันกันเจ้าที่กจนเปียกนักน้องเตะประคันและประคันอีโดนันรัลก็โตนั่นอินป้าก็โตอันตัวกันชิมลีลาโอลนั่นนี่จุดจีเตนั่นเสียจีเตเจอมินิอันนี้ไอติกาอัลนักนั่นเปียกทาลายนั่นนี่จุดเจียวนักนั่นเสียมีดังจ้าเจียวนักอามาประเทศนี้ล่ะนี่คันมินุงประกันและประกันนี่เป็ดต้นซุ่มซาดิ่งและอามาแหกันนี่เป็ดเล็กซุ่มซาดิ่งค่ะอดูมีอาศินาการกันบุกมีจุดเสจนกันนู่นแล้วกันปากันชั่วกันมินุงกันศินาเฮกันบนเจ้าติกาเข็นกันชั่วกันเด็กเข็นกันนู่นแล้วกันปานี่จนอันกันโจยอันต่างเตะกันเชียลุมเต็นกันปวดตามสุดเลยที่นุกอันดินสลามากุมขัดกุมนี่กุมทุ่งทองกันเสกันป่าเลยนี่กันกุดเตะกันช่วยลำกันละกันชิวสลามา that's all it's all about relationship จนกันมันทั้งใน community ยะที่การ US รำเดียวมันกันชิมเส้นกันนี่ชิ้น community like community กันทั้งคริฟาบูcommunity กันทั้งที่ขันเป็ดตันนักเป็ดเล็กนักให้มินุงเห็นเราออกอัฐาเรามีเป็ดตันนักอันไหนซุ่มสายมีกันเช่ที่จนมินเอาช่วยดูเดียร์หุ่นขันข้ามิดเต็นขันน้ำมินเอาข้าใจทุกข์อัสตาตัดเลยจงโมป้าข้าตุ้มบุญปนิบตุ้มอาไปต้นจงชัดชูข้าคัดดีลังอาไปเจียวจงขันฮิป้าฮิโจที่ problem ที่นับมุสุปขันจนนับใน relationship ข้า healthy ข้าสกปรกแล้วฉะนั้นฮิป้าให้he needs relation เป็ดตันนักหามีขัดสิเวกไก่มา leader นี่ข้ามินเอาข้ากับมันเป็ดต้นเสียจนข้าท้องอีกขันอามาเนี่ยประเทศลงข้าอันนี้เป็ดต้นเขาที่มี mindset ที่กันจะช่วยโคเสียขันจนข้าที่ขันตั้มตุข้ามินเอาลำทางยัดลามินแต่เมียเนี่ยแต่มีมินเอาพวกข้ากันช่วยคนหายที่ข้ากับมันpoint out มันดูมีจุดเสียจิสุย a relationship สงข้า health จิสุสงข้า healthy and unhealthy relationship อันนี้ก็มินเอามาสินะกันมั่ว Faris pole and relationship ข้าบุญเจ้าตัวนั้นนั่นเสียit's very unhealthy Faris poleนี่กันที่ป้าจะเกี่ยจุดดิ่งใส่นะฮะขวาสามีนเสียที่ป้าให้เจ้าเซตันนี่อาชุดช่วยมิสติเดียกันอันที่เรียกว่า Faris pole อันที่นัวกันดิสุจงนี่กัน Faris pole ก็อัดชวนตักเลยนะทานบรรทุกให้นั่นเสียชุมทุเรียงนั่นเสียอันเลี้ยงเลยที่เราชาลองที่ตัวชุมเลยเดียละมีโซนรั่วนักที่ลงในเรามีที่กันอันนี้เป็นแต่หนักค่ะอัน relationship ค่ะ very tense relationship กันเสียแต่โอเคอาชาเราอาทิตย์เราที่ค่ะพยายามดูมิสเราโม่อันนี้เป็นแต่หนักอันเป็นแต่หนักค่ะมันลำดับดูมิสเสียซาฟาริสิบอลเฮเบียงหนักเลยจนจุกตักเห็นสิเราอันนี้แบกนิ่งและอันโรลนิ่งและอันขัดจำนิ่งปนและแค่ปะเทียนอันไทยนิ่งโลอันไทยนิ่งและโลอันจุดนิ่งปนแค่ at one point ที่สุดเห็นอันนี้จนหินหาฟาริสิและสะดุสินหาจุกอันที่นักนั้นลดเราเสียจนประเทศเป็นนักนั้นผ่านทะลุที่เดียวลงคันดิสุนิจนอารักที่จมูก
Paris bol ka an sual tuk ruang ala pathian bian ngai lo tuk lei biak nak le ni pek lo tuk khiselo so the opposite ka cho an chung lei pathian relationship ani pe tlai nak om lo leng lei laknak lo pe alam tarmi an si cha kan jisu ni chun attack to nak kha adau nak kha silong zal e khat lei kama sinners visual bol heti go se ke republic ke mun khoi khol mi bol te ban to selo la Aswalyawa an tlaiye lungin thilakan cheding mi nu ti bantok miswal te ro mi na kha jisu ni chun pet lai na relationship tha te ani tika annun kha a thang tongzal pakhat na chun nu pakhat kha anak chu pe kha farasi pola chon pek tu ni chun lung kha ni tlai chewe kha jisu hinu he aswalyo pakha kan tlaiye kan phung ninga chun lungin thilakan cheding se nang ni ta ji tin da ti tian mun ti tika chun jisu ni chun ka sulo te mi po ni chap masau te an te how man an pep khau lo chun jisu ni chun nu kha avun chon ve zai da ti kha kai zong ni sol kan pholo ti ti kha you are not the problem na action kha a problem cause below but me nang mala ke ma ka ni pe na kan relationship I forgive you I don't judge you ti mi attitude mindset in kan approach to ti ka chun nu kha anun a thang za mo Zakia na anun na kasau ti zakia cho ama mi phunli la chunga a cho roi apmang nge phai sa hlai na cho mian se juda mi phupo chan zakia ban tuk post kha fi nung mi ma mi phun aroi mi dir phona an ruwa isun za afun tan tak tak tika chan judgment non judgmental attitude social nak la mo chin nak thin lung silowin dot nak la caring in kan approach to an nak avun tlun tika chan anun nak ta a theng tika ban ho jisu ni chun he reach out people he reach out because relate khato aduna an pal lo timi khana kan kape ton nai relationship cha de kanai kho na asia kan chun andun a thang lai an ka zum lai followers an silai timi kha jisu ni chun avun fian tika chun kha approach kha avun to tika chun betam pi misual khuntia ro mi na la biak nak chung ni atum lo mi tia ro mi na tu kha kham an hu pathian an chau pathian moi sam an hu ko ti kha bible perspective in kan ka vun hu mi chu se so adong nak la ya tom bia pakhala tom bia selo chat talk ka hu mi se brain Miller to me here magician is a street performer bentuk kasi very like magic ka lam chung tanakan pakat mi achuk mi sinakan api anai I can show you magic at the magic ka pun kan api anai ni people ni kan wow cool like an word ke oh Brain Miller good magician and they applaud okay an lomi an thangchat de jan mi bi jan hekal ta zum jang na voi chu palai achu kan amin acho mi pa le anu pi kha ani chokwe di se Brian ni chun khapa min kha tet se mi cho pa kha tet se Brian ni chun khana nu ba ka but ka hello guys do you want to see magic yeah avan hal Brian ali mi chun yes of course I want to see magic but I am blind yeah avante khati ka chun Brian cho pa te anu ngavun fiang mi cho wow ka tu mi he connection sibel tung lo relationship rak sibel tung lo entertainment long de pe rak sibel he ban tuk blind amu lo mi ve na cha hin magic kathia mi phan ka thai mi phan tung lo ti ati ka khan ama ala ke guilt in na a pusung he ke ze shame zong na khai na kan avun ti bichu what's your name avun hal tika at I'm so sorry I don't have a magic for you this time but I promise you next time another time because I will have one magic for you yeah okay and then kale Brian ji in a teen tan I make a lot of people happy I entertain them but I don't really connect them tika bun fiang ma ti chan a magic book pol la magic ke skill book bun sa than pakhat pa bun kaw than ne okay now I got this if Ed come back for my magic show you will be surprised that day apak nak na chun atu nak man sang kal chan khana blind nu ba kan bun ra thane Brian chun okay now you're ready to see my magic yeah bante yes I don't know how I will see it bante makan Brian chun min cho pa kha
Chubui chung akan atutare akut ka apia. Brian, are you blind? Yes, I'm blind. Yeah, at is nale. Zetika da namit so since I was born blind. Yeah, that means do you ever see color? No, okay, color to me everything is like one color. I don't know what is red looks like. I don't know what is blue looks like. Yeah, okay, that's fair enough. Now Brian mentioned, okay, Ed, there's kakutsungahin cards pay mo kakatsunga cards me. When I see red, you'll be able to see red. When I flip black, you'll tell me black. Yeah, they said. Okay, and there upon composed on the chen, and the piece on the chen of himself. Wow, he ate blind bunny hin at Chimko decision. That will be true, real magic. It's like and Rojo as a Brian and magician. Okay, now I wouldn't flip it. It's so bad. Red, black, red. Pakan Chimko di Amman di phone. And the piece on the crow, maybe here there's on crow. Wow, that's a true real magic. That is not what the car and pay a do it on car and talk out the low. Matika Brian, it's an all. Finally, I connect you. Finally, Namabantuk. Mitam pizza saloin at Sanbao kun mila. The mian and Demi Bantuk Minunza and connection to the car. I would wrote the Brian's on car. Alone to pay Mitso Bazaka and the loan to take a shed. I said, now how do you say in that? The car and when Haltika well. Blind okay, they learn through touch, right? Touch kasi achim yokan when I show you red at the atang lay chuwe kan ageka one tap tua. When I show you black tap ani tua. Mate kan red black the kan atang lay kan sign karak tua te kan blind pani kan chen ka sensory kan apai kop ti kasi. Makan tintik zong akan ka ni kan adula fala family sintiang zong akan ka magic ka biak na dikasih. But the point is, Brian akan the magician ni aru ton mi entertainment minung pol ka entertain halai kanom pilai kalom pilai tika adit mi kasi pang nain atong na ki amis mi pakat connection kato ko lo mi timi awan ni fian tika kan anon na akan tampi atlet tika kan mi kasi. Leaders, youth leadership ahin other people told me to human relationship human focus entertainment church entertainment it's necessary but it should not be the main focus. Kan activities kan program not the program focus it has to be the relational focus. Not activities focus, but connection focus as me. So kan tuah na siya kan minung ka connection kan tuah ko lai healthy relationship ka leaders ni kan build ko chung pau kan so dusa ni kan an ra belai an sining jion an ra lai an sining jion kan an approach an to ang hare ti ka poya nin sa ni bun lang tar ka du bi che kan activity je ka hitok meno kum achua ke tu kum chunga zai na kan tuah lai tukum chunga kum nang kan tu chia mi pol tu athani su kan tu lai tikha bi kan khiat na chmo au si pa rong is you pa rong ne asa tukum thar se chan thar da jong se chan kan doi na lai thil thar da kan tu lai kan mindset ke entertainment la fun na la activity cha kan avasika ahead kauna buin kan khani kan zaitin na connection atu lai tikha underground ke atlet tu bin nan tin lung tum ta mi ke si sung za se le cho am bin an activity le na cho chang na khan adang le tikha kan bun mak tar ka du mi che se bolung ka chui lai ya it's a big activity bolung tama bol za khan chen an hum tu na chmo nan kha bolung chui na activity ya khan zaida abapi mi che si sia chen choir aram lem lo mi song praise worship asa lem lo mi song kha bolung chui na anat kho na alam asi khani kan bolung team ka connection atu khani kan minau group ka atu nangma leadership ka connection atu sikachan that's worth it bolung kan chui lai sungla ona kan pe lai di lai ti mi mindset ka cho ke kum ni aliam pi zum za activity se tha kan dem lai anti lai
choir kan salai choir is good like wow choir hato tha zer pini pum kan sakho se chen nula pa kan ani lung pui ngai sumo atang tha to cha we see pathian super ling na kan who it's good but khavial long kasilon kha kan group kan choir sakna kan practice rehearsal chung akan connection at what be me mindset kan le akan a bit pi thong sa every activity like cho chang nak an me si zonga angan si zonga kat khani kan connection relationship kha ser ko zonga as a leaders plan as we do kwaro tantu agenda chua tu idea chua pi tu dear bunin kan natin mi amuru kha hi pakhat te ni hin atlaw mi minau pakhat ape ton kho selo damiani antai mi minau pakhat ape ton kho selo la ke zutma selo la drop tama si mi selo la ke nula palong chim kho ti lo mi dir mun na ape ton kho ding asia chun ti mi ru anak kan program la idea la activity na suya sia kan chen thani kan tampi kan minau thithrui ko nak lam kha ti kha ka ban chim du mi jose biakin aphan sia chang mi minau is a fel mi lo de kan si chumo camp na la conference na aphan min ha cho a fel mi long kan si kan neighbor ti ok man can selo an ni ke kan ke le kan ti lai kan co-lead partners man tu kan si sang na nan kan mi tit ding mi pakha cho atlaw mi lam thangit tamian an te mi menung na kan throi ko na khaning cha chen kha relationship kha the big se atong na ka you love your youth through healthy relationship through Jesus Christ tunai Jesu wi approach atu ami mo khap na kong la thrau le chei cheri ko Jesu ni approach atu ami chu menung pakhat kha non judgmental social nak thinlung anai lawin khan approach ka to na achau han na tika cho caring very caring Jesu ni mizota pia dam tar na khin bia na ka man ton chumo vadam vatwa na zup nang na dam chang pia tina phar cha na phak sia chun jetina tua akut pakan phar ko ka tok na this so like athinnu care anai ni ke akut pakan phar ko ka to e adam tar na this so par tok ke fit nung mi kismo poleng e chia mi na khan si ke feeling a ro mi khan si nan khak kan ha man kha anchung a zon ro thinlung na zon ro na thinlung anai tuk tika khin anchung a chun an kut kha tok na ti kha ta ko kha ba tuk thinlung caring le non judgmental le unconditional love in minau approach ka to si an chan an kha tan ko na lam tam bi kha e ya tong na ka vai khada Spanish min he pako ti he alang ani kise lai mi kan min alang ai je de sen lian mang thang de rok lang cha hi ka hen lian prat na dum baklai ka chingam kamin to Spanish pol an min an alang ai mi he pako ti ki umbe ba ka cha ka pako la pa kha ni si fak to kan ni si afpa ni ka chan loe akal tak abun kal tak ka apa cho kap apa ka si ke chu upa ka si ati alung ka thalo ka fa fak kun ka sik ati afa khat fa pa ka kol than amudi lo ni khat akol amudi lo police station la bang ya ko city bang ya akol amudi lo alung dong tok mate ka zar khat amudi lo zar ni amudi lo e azar thum na chon alam pakhate umi phaka to how ya ti newspaper station akan kal newspaper station newspaper akan anulay di akan atiale pago meet me at the post office at noon next Saturday all are forgiven I love you your dad dia dia amaizer Saturday noon apa akan post office maya pago zariat anchuak dise pago zariat why because anundrak koi mi pa fa relationship are broken mi pako tam to kan rakom tikese ay jo menung he kan rak koi di ve kan rak broken di ve kan broken nak ang alo chilo biakin kan phan kun rong kan asel kun ki kan silem lo ti jong kan ro de ki silem lo pathian mua chun kan kha nak zon ko mi kan rol la kan rian tun ko mi sa ba dam lai na en pathian to da cha thum khau ti mi kha kan si chu cha chen leaders dear mun in kan ka hi chim du mi cho kipa design chet la
อาเซียซาและตุละสัมบุรุละสัมเซนละทัตุละที่เราเงี้ย judgmental ที่นุ่งนั่งไอ้ชุบจะ relate ในตัวของเราคิดป่าเด็กแค่ประเทศมุสลิมแข่งมีประเทศนี้โดนตุกเวมีสิกิตาที่มี approach ในตัวอาเซียกันจน somehow like ใน activity ท้องเองมั้งพุ่นรวงอาการเป็นตัวนับในตัวเขาไรขาท้องอีกครั้งเบียกันนั้นผักตับเขาไรเบียกันนั้นผักจากอาเซียจนเบียกนาและครูเซอร์การแคมปิ้งค่าอันกายเขาเลยอันนั้นชนะลำค่าชุ่มไรอันนั้นปีมีเจอนัทินลุงนั mindset ค่ะอันตัวใน psychology ชูตรงอิน approach ในตัวนัดที่กันจนมินุงคัสเลวินนังมาและนังมา leader และนัมินากับลักเออุดมีอันนักมีปีปานูกันที่มีคำว่า relationship ค่ะนับโฟกัสเสียจนเกี่ยมันแหละที่ปาฮินูอันนี้อามากันวิเปตเลยนะแค่อัฐามาท่าเราอันนั้นดำมีสมอที่มีค่ะมิดินนั่นจนโคเสียกันจนค่ะนี่คันแต่จนนักอัฐาเรามีอันนั้นดำเรามี judgmental ตุกมีทิ้งลงมาสารพัดดังเดวินกันชิมเสียจนแค่อันเชียลดึงมีมินุ่งนั่นเสียกันจนใจติ๊กมันน่ะผ่านเขาเลยเรากันนี่pastor ผมทำกันด้วยเนี่ยคริฟาบู member เนี่ยอากาเชียลเด็กรู้กระทายเสียกันจนแค่เรื่องเล็กแค่หาสังอากาเชียลนักข้าพุ่นนักลงอ่ะไม่ใช่โมแค่อากาศเริ่มลงนักลงไม่ใช่ที่กระทายเรานักกัน I feel it อ๋อยาเสียงนั้นเชียลดึงมีมินุ่งอ่ะการรู้ที่เห็น I feel bad นั่นคริฟาบูนี่มินาวูนี่เสียหักเสียนี่เสียอุปานี่ตารนี่ approach กันตัวกันก็ที่เห็น it's good because กัน relationship กันอัจฉริยะกันเสียIt's all about relationship because ปฏิญาณชุ่มกัน relational being เสียอาการเซลล์ชุ่มจงกันประกันละอีเปต้นดิ่งกันเสียอาการรัดโนจงอาการอีเปต้นดิ่งกันอาการรัดโนอาฟาบาจิสุคริทองกันเขาบอกเปต้นนักเปต้นนักชากันในที่อาการจนขานี่ขันคริฟาบูเรียนอากาศมีมิชชั่นกันตัวเขากันมาแล้วคริฟาบูมินาวทกินจนคริฟาบูมิชชั่นทกินกันปองกัน neighbor กันอินบานากันอินปาอังกันเดิมมี neighbors ในตรงกันมิชชั่นเรียนอัจฉริยะเขามีเดี๋ยวมันกันสิที่ข้าตัวสิ่งนั้นตรงนักเป็นชิมดูมิสเซลล์บอยบาตุนี้กันดีลักษาทารินทัศน์นักเป็นเปอร์เซ็นต์